Mayam Bakumzari, Dom Yangri Basi Impact News ni, I Joyshree Usham na Impact News ki Manung Huna de Taram Nokjari. Lamda Masida Megitang Humdagi Tokiba violence Irang Purup Ani Marakta, Hosi Irang Tokpa Sinamar Moiraga, Misi Mina Kya Tokre, Yum Kya Tuaikre, Yum Kya Maitadokre, displaced families Mayam Lakre. Aduna yaman nuwaitaba tawdongni hauzi ma khoi discussion asi chatharingai mapanda khoi kano tear gas nongmai kapai makhonso dum tari aduna charangna ba mayam ra asida ngasi akhoina yamna tangai fadaba khoi restoration of peace ing chikpa harmony purakpa gi tangai fadaba leiba sida akhoina masida focus tokjaraga ngasi gi topic asi restoration of peace need of the hour hariba hiram asida manunghuna khana bina ba ngasi akhoi gi studio da election biriba expert panelist miyam da shaktak chage ahan bada hakke right makta da election biriba oza Dhanabir Maibam editor Huiyen Lanpao oza butaram nokchari May thang bada election biriba oza P Sonamani Socio-Political Commentator oza busutaram nokchari and on my extreme right election biriba oza Rinku Khumukcham editor the Imphal Times oza busutaram nokchari oza ngasi ma khoina Jenims amadi rims tagi fangjaba policy Jenims ta dead bodies tara humdoi tarain thoi tram do leire adagi rims ta tara nipan masidi adum hospital da prokpa adukuma report ni atopa khoina unreported cases mayam masu lemgani habasi khoina masi masu keeping in mind aduga sigi marakta khoina fake news su mayam ma rumors mayam ma thengnari adu hojik Manipur gi oirakli ba charang na ba masigi yam noaita ba fibam clash between these two particular communities Manipur gi history da masina han boram gadra proof ani sigi marakta noaita ba suma misunderstanding thokpasi aduda hojik hogi Manipur gi security system to central lenga ki makuta laikre aduna extra paramilitary forces tharak podo hojik sunga siju mayam thunga e aduga hojik kano situation jingara ga yengna badinga sije kitangli fakat padi mali aduma curfew di strictly enforced tawri aduga mafam kodi makta loima close down tawraga lairi adu ngarang dumaina di kitang hantabra khali adu hojik haki bamang da khoina makhon irang thokpi makhon zulum tari aduna oza hojik khoina kari tawraga what can be done peace purak na baida makta lenga ki side tagi di mayam honari adagi even Naga leaders Naga MLA singna su cooperation PBO haibagi mayam ma pause khon thinakre what else can be done hoi hujik se lairiba fibam se laiba gam thiba khoi gi thoning deba thowa makak tholak pani masigi damakta khoi khudimak na condemn to bom thoi aduga unnecessary rumors ma ma sandula ga khoi gi ngasi mak ngarang ngokta da hogri si khoi gi fake news habatai fake id aranma news to ko adugi mayam do social networking site na chingba adagi internet se down to dringi text message to ina thanare hojina text message to wi text message na taba internet down to dringi marakta irang se adai da escalate to gibane ba aduna adugi irang si lakadure habasi akoina khangi basi mamang da akoi gi churchampur da kanogi mayam gi anger am khak lei du makhangre gym sanga bagi chatpada gym gi sanga ge tabuda mai thadokhiba adu against the akoi gi government si penadre habagi potam lerimnina adai digi hona local lamgadabani measures se adubu hoi hogre adu hujik kai dogdagi ni the hours ko Maruina district administration gi khoi thobu pubiriba loina na khoi police ki thabak pubiriba singna hojik lairiba media sing ji kok thokpagi wa ma tawi media briefing tawdana mayam si da chingnaba lairi si aseng badu kari no du khangandana official over record sing du mayam si da phangala kanda adagi fake news mayam ma sandoi ba sing du hoi somehow akhoi internet se shut down tawrakanda hujiki lairiba data mobile data amadi even wifi bo hujik loi shut down tawrabanina yam phari se dat keno se akhoi keno tawbudo loina shut down tawgrabanina masigi keno dumadi fake news chatpadumadi hujik leitre adubu telephone da kari da tawnarakanda asaida mi sire hai asaida rape tawre haina chingba pangai da haina ri ba aduga madui potu asingba tawrabra tawdrbra haidu khangge hai taragadi administration na mayam da brief tawum changi ba mayam sida paw se khangalaga haibadi leiriba Manipur da leiriba mipum khudimak se even Kanglup ani se harasi cookie group tabu harasu natragana maitei group tabu harasu afaba mi adum thole afaba mi adum lei
से ngarang maktada mop tholakpada lekai gi misingna mop tu changandana baina kanbagi tawbinu smaina irang yumai thaba khutpase tawbiganu haina thingba group adum yauri hajariba aduna mipung khutimak asawbadu leiraga su phada bangamba adum tangkhai ma adum yauri bani adubu smaina asawbagi grilona mayam gi hogiba adagi mayam na harakpada aigi cha sokhradi adagi aigi keno sokhradi kaina haiba khogi mami singdaba paw singse sina mayam sigi mana kong sida changa kanda mayam se pungpena penadre aduna kamai tawi hojik chekon gi area sida security tingatana nga aga control tawi abadu matamdu khang khang tawdeba adu mayam do so mayam do section kana hojikti district administration gi paibiriba deputy commissioner khangde district magistrate khangde aduga police district ki police ki SP sing even OC gi level bhokta magi mafam duda akhoi paw je sum basi leite sumaina sandura ise leite adu sum leite haiba mayam da nakai sengba paw sajanaba nataba samja bori mayam saurkani ko ana asengba duda asengba habi tare music jenims ta mitra hom doi leire mokta asibada ko aduga rims tana keno 18 muk leire ko asigi leiriba adugi figure du de ko hajil di yar roe hajin da bida adu phajana adum asi khangdoga keno se kyam yuange momentum se kyam yuange se khanga kanda security me deploy to wadaka ore yam phabamna yangapamna india ge history de orongani Article 355 say Article can I say 355 से impose हो गए मणिपुर Article 355 से ना हरिसने करीनो state की security की फिल्म law and order की फिल्म से मसीदे सीधा काय विपिरा कदी center ना intervene तो हुई है बने अदना center ना हुई intervene तो रहे मसे for the first time in Indian state भी है कोई दर तो रिफ से आयाम बना तो गिफ्ट 366 की मुखादा president rule थम्बंगा कनी अद president rule मक्ति लेते अद उस क्या न से advisor अनु वो महाप कांदा security advisor हाप कांदा law and order से मान लो passion करे हुजिक center ता पायर मतुंगा करी तौर पे या leader सिंह से कोई community सिंह जिगी leader सिंह से civil society की leader सिंह से हुजिक लो इन कौर कांदा कौरकान मखोई सिंह से कोई हुजिक मीटिंग तो वो मतम ओरबने मधुमा गवर्नमेंट ना याम थुना सिंबीबा फै अदुगा लेरिबा इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव सिंह local body दगी होरकांदा कनो भौकी लीडर सिंह से मखोई सिंह से लोइना हुजिक से कनो तंगाई फदना गवर्नमेंट ना मखोई सिंह से कौखलकांदा situation से करीनो अदे इरांग थोई से कमाइन नमजनी है मखोई दगी सु कनो से feedback से मयाम मा लोहम थोबनी हुजिक से थेंगमले तांग हुम दगी ने होग्रिब से अदुगा मतम से स्माइना मो violence की पोच control measure से कुइना तौरतबगी र कनो हाइतबा कनो मा सोइबा मदि यावग्रे यावरिबा सोइबा से मतुंग यावदनबा हुजिक याम थुना गवर्नमेंट सिना कनो तो विबम चंगे सोसाइटी की सिविल सोसाइटी की लीडरसिंग लोकल बॉडी की अदगी इवन अप टू द लेवल ऑफ कनो दी अखोगी एमएलए भौकी मयाम द कौरकांदा सिगी तौरिसि कमाइना कनो तौनी से अखोई लोइना मणिपुर की कम्युनिटी खुदिमकी मी यावरगा मीटिंग से हुजि याम थुना सिनबसे या तंगाई मक फदबने अदो मखोइसिना सिलकाना मखोई वादो असेंग पाउदो मखोई पाउसे मयाम द हेन फंगनबा अखोई सिदा लेजरिबा मेडिया चाव पिकपगी वफम नतना लेरिबा मीडिया सिंग सिनबिरगा मसिगी पोसे मियाम दे यवनबा मा हुजि याम तंगाई फदबने ना हुजि हुजि की ओइना लेरिबसिदा तंगाई फदबने ना अहमबगी ना इस्माइन थमजगे हम नुंगाइजे ओजा मथंग हाक ओजा धनबीर लाक्चगे ओजा होजिकी ओजा रिंकुना होजिक इमरजेंसी मीटिंग मा लीडर्स में हम यारोगा सीएसओ लीडर्स में हम यारोगा लेंगा की ऑफिशियल्स में हम यारोगा अमा फंबगी तंगाई फदबले इन हाइरी अदो अखोइना होजिकी द पास 2-3 days of violence अखोइना उरकबा प्रोटेस्ट काउंटर प्रोटेस्ट में हम उरकपसी होजिकी ट्राइबल सॉलिडेरिटी मार्च असिना अत्सुंगी बैनर मखा माइन चथरा मतुंगदा होजिक खरा कनो चुराचांदपुर की ट्रिबुंग अदुवाइदा इरांग खर तौरपद इसाइन मथंग 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 मयामदी तौनरे अदो अखोइना पाउद सुम येंग मतमदा ऑल दिस प्रोटेस्ट सी मयामजी होजिकी लेकाई दुगी मफम दुगी मीना मसा मसा न चोंगथोगा पेंदबा फुंदोकनबा गी ममी तारी लाइक वी हैव नॉट सीन एनी सीएस पर्टिकुलर सीएसओ लीडर अमना लुचिंगगा सी तौरजे हाइबदी ममीदी तादे दुम मसा मसा थोकजरगा मसा मसा न प्रोटेस्ट तौबै ममी तारी अदुना स्वाइसिदा ओजादे खंजनिंगबसी लाइक what can be done? तसिंग अखोइगे हौखिबा गाना सावे दुनी अखोइना होजिक लोइना पोक्थोकलुबदा होजिक लैरिबा होजिक तौरिबा लानसे तसिंग नमा सिविल वार आइयोइना हाजिनिंगबदी सिविल वार लाइक सिचुएशन नि अखोइ मणिपुर दे प्रिवेल तौरिसे अदो
तसेंगना होगी बंगाना चावे दनी लोइना पोपथो उबगी कानाबदु नाकलमदा लई नाकलम लेते कानाबा लई सिना का ngsaigi peace aduga hanagi communal harmony restoration tawbudabudi akoi si kamaina soigi bano haisi hogriba tang ahumgi marigi ngasigi mangagi hojik phobugi thokriba thogok mayam si post mortem tawraga dissect tawraga akoni yingbagi tangai fadabudi layeba adu tasengna harakanda hojik puthuk piraiba topic tubudi lan kham chaibane tasengna impact ngasi puthuk pirai sidi hojik sungnariba lansi lan khamo haibane kamai dor khamgadagi haibane ada lansi khamaga lan dawnariba nakalani si level lagadi hanigi normal si communal harmony peace हाइब पोतु हंजलकनी हाइबनेबा अदुबु तसेंगना हायरकांदा अखोई district administration हाइगद्रा गवर्नमेंट ऑफ मणिपुर हाइगद्रा हनगी थौदुकसिदी on the part of the government on the part of the district administration a huge lapses होबा मयाम लेखरेबा खुदम मोइना हायरकांदा ngसाइगी अखोई रिंकुनसो हाना हाइबदुनी मरुइना हजिके हाइबिरिबा ट्राइबल सॉलिडरिटी मार्च हाइसे मसी चोचानपुर खक्ते चटपनते मसी चांदेल सु चटलेबा तेनंगपोल सु चटलेबा सम मोबोइना अछुमना साइगी मोगी असुमना कौजरेइबा मोगी ट्राइबल सॉलिडरिटी मार्च हाइना तौरिबा पोची in all hill districts पुनमक्तनेबा अदुबु करिगिदमक्ता मणिपुरदे लेरिबा district 3 की मनुंगदा तंपाकी district मैमसे खाइदोगा लेमहौरिबा चिंगी district चिंगसी मनुंगदगिसु चोचानपुरदे इहान हाना मसि पोखाइरा इनो हाइबेसिगी मरम मयामम लैयेबा लैरिबा मरमसे district administration ना मतम जाना precaution लहौदे खुदमोइना हाइराकांदा solidarity अखोगी रैली सी लोइसलकपगी स्वाइसिदा अखोगी तोरबुंगदा अदगी देन कंगभाई अदोइदा हाना तौरागा इवन चोचानपुर प्रॉपर टाउन मनुंगदा लेरिबा कम्युनिटी अमगी खुलसिंगी युम द सोहलक खोलबगी थबकसे सिदी पुंगनि पांदानदे हवे पुंगनि पांदानदे हवेबा डायरेक्ट कम्युनिटी निफु निथोय हुमदोय स्वाइदे हवेबा मरमदि अदोइदा लेबा खुंजासिंसे अखोई डायरेक्ट ऑनलाइन द फोन द वरी सायबा तामो चंगलक बा हौरे यंखाय बा हौरे अदो अमत उदे होजिक मोय स्वाइदा खरा लेरमनी अदुसु चखरे अदो फायर ब्रिगेड सु लाक्ते अदुसु लाक्ते कायबा पोचे देन मतम लेरमी हायबा तुरबुंग द अदगी अखोगी कनोसिदा कंगबाइदा कोक्तागा ताइनाबा लोनरीबा स्वाइदा खरा अनवांटेड पोची खरा थोलकबा होबदा मसिदी चोचानबुदे लेरिसे सुमाइना कम्युनिटी अमगी खुन तरामाथोय गुम लेरे अदो मसि अखोय मसिदी प्रोटेक्शन पिहोरगे काइना अदाइदा पोट अम लेतिएबा अदो चोचानबुरगे हजिकी पोतु अदुगी मथंगदा मोरेदनेबा लाइसे मोरेदी आफ्टर 8 पुंग निपान निपान मखाई मापन अदोइदनेबा मोरेदा मुंग थोनिंगदा थोइसे दैट मीन्स मतम याम लेरमी हाइबेवानदा मतम फंगमी हाइबनेबा अदुगा लाइदी तसेंगना मकिदी अखोगी होजिक थोइबा पोची आइना अमुकसो हाना हाइजबदा लान खामु हाइबनी जोश्री अखोई जोश्री ने पुथोकुबे इम्पेंग ने पुथोकुइसे लान खामु हारगदी लान सुंगरिबा अनीसिना पामिबा पेंदबा मोय अनीना पाम्बा मोय अनीना पेंदबसे अखोई हाना डिस्टिंग्विश होम संगे करी गइनो हाइबमा लान सुंगरिबा अनीसिना ए ना हाइसिना कइनो बी ना हाइसिना कइनो नोई अनीना हाइनेरिबा पोचे कइनो हाइबसे अखोई हाना मसी स्ट्रीमलाइन तौथोगा अखोई सिंगल आउट तौथोगुम संगेबा ए ना पाम्बदुना 0.123 नोई कयानो बी ना पाम्बदुना कयानो हाइबसे अखोई हाना खंगदोगुम संगेबा मसिगी खंगदोपदा लाक्तोइसी तसेंगनमक होजिमक होजिमक टियर गैस कापीबा नत्रगा कर्फ्यू होजिक थमीबा डाटा नुंगदा लोइ थिंगदना अखोइना खनरीबा टाइमिंग सिदु लेरिसिदी ngसाइगी चोचानपुरदा तौरिसिदी ngसाइगी मदुदा इहानाना तौरिसिदी अखोइना मीडियादा लेबा अखोइना उकांदा ngसाइगी मार्च 27 2023 दा हाई कोर्ट ऑफ मणिपुर ने पीखिबा ऑर्डर दो अदुना नतेबा अदुमना ओइबा तारदी अदुगी डिमांड दुदी सही तरागी ममांगदा तौरबा डिमांड नेबा सही तरागी ममांगसिदा ngasiगी थौदुजी थोक्ट्री
adugi demand tawriba kangbu dudi even schedule caste laiba elected member the vote memorandum pi schedule tribe te laiba outer gi MP project the hoi moi memorandum pi ba yamna miyam gi ba apun ba understanding of the loiner ga la ko pone ba but hana chosan du la isdi number 1 da su da laiba troop khara kangbu khara madu withdraw tawrani haibagi step on ka thanjulu number 1 da then number 2 da Manipur government tawra issue chumdi chumba phadi phaba pharaga su saigi aikoi gi wangang haitraga mapa chaibe sai haibagi film da forest land protected reserve adagi sanctuary wetland Joyshree district level me am say survey tawrani haibune from the side of the forest department, from the side of the government. Sumba, Tawum Zutokba, Heidi Akoy, Shing Bangdana, Wariba, Singmai Yam, Coxilba, somebody put Chilevanina, then top area, the Suntawina, and took Gungum Takai, then even protected forest land reserve protected area and cross or missing see Atoba Jagada Takaiba. But Atoba Jagada Aduna Maram ngasi tuishi tokeba. So somebody to air. Aduna Maram say Amani the Nati Hajab. Amani the Nati I Hajini. Then open Jim of Sangani Hide, Miam the Katokani Hide. Although Susan Purgi Levi Morumpang Mayam, the Upon Imphal eligible Kogi Nati Hariba. Adu dismantle tawre ut olale mai hadwe den sadbamna mantapta honorable MLA magi anniversary tawni hare andusu loina thugaire then adu ragadi ngasai gi sugumagi pochi leire sugumagi pochi matang sugi warep logibam leiba adagi survey gi potam leigiba adagi oi achumba chumda baiduna kona laktuni thokriba tawbu hariba adagi hojiki gym gi adagi sabhamna gi pochi leba then March 27 2023 the honorable high court pe give judgment amada black letter DNA hill gi people me am black letter DNA na high gi bagi port leba akhoi adu magi high bagi port ama chi oina tholktana ga high bagi port ama lakba swai si yorok pa matam de masi akhoi kamai tawsige Masi akhoi ka madu ipongpong na haiba poni media da High Court ki je April 19 17 19 ai laksake judgment and the orders in March 27 the piba adugi judgment and the order gi copy itself china 19 April dagi mayam na phangnaba haidi High Court of Manipur whether official website upload torpani khangde amani khangde adumana public domain da adigi tamnarapod da mok sairak to the hill area committee na 20 April 2023 da meeting ama thoklawna tawraga resolution am lakhoga masigi mayukta government of India government of Manipur na keno chatkadabani appeal chatkadabani adoga hill area committee honorable court na masigi waripsi logo matamda decision direction order bi matamda neither akoi consult tawramde akoi party semde haiba port adumugi mayam laksin giba adai degi hauraga di adu report che akoi sumai tawre black letter dni hill people mayamgi haiba bhogda cherol na thoktna media da sulung phongna re media da su phongna re kano tawre adigi hill area committee na resolution logi bamsu lere hanagi hawla su handokpagi natraga survey tawni haibagi ningdon pomba chumbal lan baiduna amani asumbo oraga su adumugi poram legada sumbo laksalamnina swai sida khoi kaido wai haibagi podama kudamoina sadbabna mantoki chakuri numri hayeng dongdo bangasi numidang moi thugai bedo tawdo bu numitu da social program miyam se ngai dina leyo ip chakuri numri loi thugai tudik chakra so sam miyoi kharana khoi lamen doen baharasi chinau kharana naha kharana anruli kharana thugai rabogda nungdin bogda lakani haibagi thorom do pangdokani haidana ngainegi bigi pot akoi media da phangeba adu masai mamangi akhoi gi discussion amada hoje ozamna takpiramada hoje ngai ri mi sing do government gi thabak taw mi katang de we force tawraga de lakhan bani government gi employee ngaktani haibagi minus sing do amaju lei haibta hoi aina haijabna laiba mi sing do belong to government official or general public oiningbu oichinu but ngai di dana sabmi khara di ngai di ba somde gi chatta na taw gi da bai wani bako ada yu da aina hajening di hoi ho aina ga saiso hana thamja ba duni ho gi ba na sawi duni so khoi gi chungdu gi ba nga sawi do phau da ba adu gi poni adu ga taseng na makti laibuk thibani hujik thoi ba thobok
chahi lising ohum henbagi puari leiraba akhoi phurup siga another phurup amaga nungsi chanana machin mana woni leimina ko phurup ongi machin onjannal tana phurup anisina punjalaga ngak sengadogba lamdam si gi miyam gi punsi lanthong ngak sendogda phurup machin onjannalga tongna paise it is very unfortunate machi matungda thoningde ngarang na handani hojik meni ngarang na handani April 23rd Khongjom Day na akhoi pangthok krise ada Khongjom Day du da akhoi gi matam dugi 1991 gi thongna phaba ipa ipu yamdana nga amido moina nga aga maithirari khanga bawda mai leidena chenbagi mahutda yeknabaga mayoknaraga British ga mayoknaraga thawai babu thadogomdana kheba chingda oiro palien da oiro machin manau ching maya da oiro any adagi pareng du da British tawdana bom tudra sigri mayamdo akhoi ngasi moina kanbira mangakpin ba Manipur du sumaina Manipur da leimina ko machin phune chane na bra moina thambiramido hayeng sahi suki matungda noi machin phunaro noi machin chainaro haibagi pot na te moina thambiramido United Manipur aduga United oina leminaba nuksi chanana leminana bani tawudabu akoina haijeningi di hojikse lan khamdoini lan khamba haisidi aini ngasai amuko so hana haijege lan songneriba anisigi apam pam de se masi hana khangduk piro through CSO through village chief through lekai gi halaman sing nakalani maki karino noina tawruba thabak tuna lalagana lale haitare lalagana lale haise miyoiba amoina lalagadi lale haiba ngamgadongni madu mi amagi oiba matik mayai chap matik mayai oiba ise kaino harakanda lalaga su ai landi an chenbado adudi maril chumdaba ko we handaki thagdoksida lanba kanguna akhoi lale haigadamni landaba kanguna akhoi landi haigadamni lanbana lale haigadamni ama amagi nate ko songna ramina ko hunaradi leitam wale na hoji haiduni janimsana asuk rimsana asukoina madu akhoi gi mitchida akhoi gi mitmangsida ngasi malem sina fingertips da kudomi da malem pumba malem gi any mafam no thokpo thokdokchi kudomi na namaga yengba phangba matam sida akhoi masen sumaina tongno bu chumde heba adu orgadi karidagi nakalan lan songneriba anisigi apam da khangdok piro aduga karidagi tholakpano kari kanagi asoibanoido madu hana thidokkom changi madu thidokna madu puna moloi namjalaga lan khambadudi tu uyaro heba lan khambadudi tu uyaro hojik ngasai miyuibagi akhoi khangba ngambagi magi tolerance magi limit of kano du patience du mangragadi adu mangi beina tro tholiba thodok myamse akhoi bu ngak sengene ne leiriba police station myamdigi changjalaga nongmai lawrak paisi nakalani mana lawri ni lan tawba kangpokpi dagi na nakalan lawbani adagi Delhi gi police station khara dagi na lawbani then police training college dagi nongmai lawbani da tawrai du masai gi sigi incident siri it is the first time in Manipur even June 18 the sigi keno si legi de hariba aduna masi yamna serious oiba potni adu mona so masai gi article 355 ki provision singdu interest out na intervene out na ngasai security advisor akoi ki Kuldeep Singh retired IPS officer West Bengal cadre gi ma hapse laktana then akoi ki DGP laina overall operational commander se Asuto Sinada additional DG intelligence laga entitled doctor ga tawai poche sigi maram su dum loi leine mandi akoi ki lairiba DGP sida after all nang DGP ma oidana nang leiramina nangon da su sigi overall operational commander gi poche nangon da interest awre empower awre haida na additional DG ma da tawrai ba poche swai sidagi hauna akoi maram singu thidok chumne launeba aduga lan khamba sidi Changzalaga nakalani chonghan yanjan nariba nongwai kapsan nariba mai thadok nari changzalaga akhoi maya de lepaga lan khamogadi we have akhoi su adai dum sakam tongi aduna lan khamge haigadi lan songnariba lan thengnariba nakalani makse masi kanano karino kaidobagi no kari pendeba no kari pambagi no aduga kaidobai thorai no se akhoi mesi hanti do chumne yam nungai oza mathang ha oza pi sunam lak chege oza so hojiki oza Rinku na habada meeting ama famba tangai fadre oza Dhanabir na habada hojik mogi demand se kari no habada ko single out or identify to bazi tangai fadre hare the oza gi motadi what should we do to bring
or restore peace? Joyshree, Manipur haibise yamna khaisu wathok chauba state ni akhoni tatna khon hanga che lengakta masinga si wanate che mari mangai mamangai digi or adi mamangai di na yam tori problem mayam singse samna hariga law criminal procedure Indian penal code etc se ching de kaya mase apply to dugum to nampu sasan haibado akhoni sigalirga ayamba mokhoi yam nakshan na और मखोई याम कई करी हाइनी वारी होता है तो इन्हें शाना बखोना बसे लंबी थोन फत्तबगा मदी अदर डिस्ट्रिक्ट तारियो पुनमक और डिप्टी कमिश्नर और सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस और अदर एजेंसीज लेबे सिंगशिशु मतम लेन मगी भाप तो होइना असुम बाय टाइम तो बुदमानी तो बुंगतनी जुम्बियो लेंगा के से मपा मपीनी macha singshina mai manau singshina aran thabak torusu mama mapan khangbu tai mana kutation na bate mana themate adi gi wakhan ne ji lai bese labik thin lekhidaba myoy sing janim se leiri bhajik mi tara hundoi lekhidaba adi gi tara nipan rims ta mokta leiriba mokham mem se tar ga yam ngai te du tan tan shop su yamna lermani ati su mla ama su mas shop na delhi da कनेगी ये अपोलो हॉस्पिटल की तौना लगभग फदना रिकवर कर याम फदना तौरी खोली हाइदना ताई अदुन तापद याम न थीन मसे प्रिपरेशन से हाना दगी खर खर सुम तोरपा अममा रिप्लाई पी न बसु एक्शन लाबदे रिएक्शन मु लागन न बसे खर खर मसे दुम खमु खमु चान हान लेगुम तो मणिपुर की अया मचिंग लेबे सिंग सिगी मोगी एडमिनिस्ट्रेशन एंड पुलिस की सेटअप लेबे सिंग से ayam mainland the Tauri Sumaina Kaya was a function Taude. Masay in a criminal procedure, Indian Evidence Act and Penal Code, Masay immediately criminal procedure code immediately Masay police ki power ni. Police power se totally seized Taura Thamgum Tau. Aduna Thui Churachanpur, the Thui incidents in say deputy commissioners or deputy collector or whatever we call it, and SP Mako solely responsible for Thui. मरम अशुक चाउना थोक दे इंसिडेंट थोई बसे मसी एडवांस इंटेलिजेंस मदी प्रेजेंट इंटेलिजेंस मसी कोई स्पेशल रिपोर्ट ओ अमो डीआईबी खंगदे स्पेशल ब्रांच खंगदे सीआईडी खंगदा अंग पद लेरिंग अत हजिति रिपोर्ट था दिनी ममंग खुद मोबाइल द फ्रैक्शन ऑफ अ सेकंड द लोइना पाउलन होदो पंगातेन मन खर कैजुअल और वेरी लेक्सिटी हैव कम थोक पगे ममंग द तोगिबदगी सो अयाम से तोबनी आदि हजिक तौनरिब ग्रुप से थोइदबनी थोकपुम से थोकते अदुबु थोकरे अदु करिनो तौगुदरिब हजि थेमजनबा नकन प्रोंग तोलन थेमजनबा हाइबसे रीजनेबल ग्राउंड ममुंग लेदि ngase honorable chief minister lady mak pham thadom ba jai atobo mu lakpasu jai atobo du su kari na mu tokudari se just example ne ground se lan lobby gnu se sum okone example khana baiwani mase kramai to gai te yengbiu मसे इशू से तौरिब इशू मेन इशू दगी बाइफर्केट तौर अतोप इशू म हूं पुसे लई पॉइंट नमतंग हाइजे के आई मरुप कनोना कई एडिटर साहब ने सु हाइबिग्रे रिंकू ने सु मरु ने हाइबिग्रे अयाम्बा खन्ने जंबिउ सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशंस सिगी मरमदा गवर्नमेंट ऑफ मणिपुर से मसाग स्टेट लेबा म्योय सिंह SOO द लेबा म्योय सिंह से लम्हेनबा सेंथुमतिक चान मोते पीर भाउसु गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट ऑफ मणिपुर ना हाइब से यादव मोने तोनिंग द मनिंग मखा मोने तौब खोप से गवर्नमेंट ऑफ मणिपुर यम पुने तारक बजाने कोइ ता बखर ग्र फंगी अदबो मसेबु अखोने थौरी थाना दम फ्री दम तहल सिरा केमदे थोकनी नमै पुगनी मिउदे चलगा नमुनी मिउदे खला पैसा तौ नमुनी मध्य अमदो सारुनी अमदो सकला दम पूरा इंडिपेंडेंट से तौरी बसे गवर्नमेंट खल मसे हेनमन ग्रे मसे खरा थौरी ने खरा चिंगम मतम लाब्रा हाइदना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द हाइरो द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ngaiko ina haire गवर्नमेंट इंडिया मेक्स इन प्रेजेंट गवर्नमेंट हाइ हाइना टाइम मुन तौरी सब हेनमन ग्रे असिनी हाइस फैक्ट्स एंड फिगर द लोइन इरगा मोय पीर अद गवर्नमेंट इंडिया से खंगी बने अद डिप्लोमेसी है वही हम लेरी ने सी कोई की राजनीति से इंडिया से मसी डिप्लोमेसी से ने शु सीरी बस यूपी द चही निफू की ममांग दे हरुप केस में हरुप अनक मर्डर अमा गैंग अचौबम अतीक असाद
ꯌꯥꯝ ꯄ꯭ꯂꯁ ꯃꯣꯏ ꯃꯊꯛꯇ ꯀꯦꯁ ꯌꯥꯡꯈꯩ ꯍꯨꯝꯐꯨ ꯃꯔꯗꯔꯒꯤ ꯂꯨꯠꯀꯤ ꯔꯦꯟꯁꯝ ꯑꯉꯛꯄꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕꯅꯤ ꯆꯤꯐ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯁꯤ ꯃꯣꯏꯅ ꯐꯥꯔ ꯊꯝꯃꯦ ꯆꯤꯐ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯁꯤ ꯇꯧꯅꯤꯡꯕꯗ ꯇꯧꯔꯦ ꯀꯦꯁ ꯊꯥꯔꯨꯅꯤ ꯊꯥꯔꯒ ꯑꯃꯨꯛ ꯂꯧꯊꯣꯛꯀꯅꯤ ꯊꯥꯔ ꯑꯃꯨꯛ ꯂꯧꯊꯣꯛꯀꯅꯤ ꯊꯥꯔ ꯑꯃꯨꯛ ꯂꯧꯊꯣꯛꯀꯅꯤ ꯁꯤ ꯗꯤꯄ꯭ꯂꯣꯃꯦꯁꯤ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯕꯣꯠ ꯕꯦꯡ ꯄꯣꯂꯤꯁꯤꯗꯒꯤ ꯑꯗꯣ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗꯁꯨ ꯑꯁꯤ ꯇꯧꯔꯕ꯭ꯔꯥ ꯑꯣ ꯇꯧꯗꯕ ꯌꯥꯗꯕ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯕ ꯐꯤꯕꯝ ꯑꯃ ꯂꯥꯛꯑꯕ ꯇꯧꯅꯤꯡꯕꯗ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯔꯕ꯭ꯔꯁꯨ ꯑꯃꯨꯛ ꯃꯁꯤ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯪꯕ ꯇꯥꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯁꯄꯦꯟꯁꯟ ꯑꯣꯐ ꯑꯣꯄꯔꯦꯁꯟꯒꯤ ꯃꯁꯤꯁꯤꯃ ꯂꯩꯔꯦ ꯑꯗꯒꯤ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯦꯟꯒꯤ ꯐꯣꯔꯦꯁꯠꯀꯤ ꯂꯦꯟꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯉꯔꯥꯡ ꯅꯍꯥꯟ ꯃꯊꯛꯇ ꯐꯣꯔꯦꯁꯠꯀꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯦꯟꯚꯥꯏꯔꯟꯃꯦꯟꯒꯤ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯂꯥꯛꯇꯨꯅ ꯃꯌꯦꯛ ꯁꯦꯡꯅ ꯍꯥꯏꯔꯝꯃꯦ ꯐꯣꯔꯦꯁꯠ ꯂꯦꯟ ꯕꯤꯂꯣꯡꯁ ꯇꯨ ꯗ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠꯒꯤꯅꯤ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯃꯦꯇꯔ ꯀ꯭ꯂꯤꯌꯔ ꯑꯁꯦ ꯈꯪꯅ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠꯅ ꯇꯧꯔꯤꯁꯤꯅ ꯃꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯦꯟꯚꯥꯏꯔꯟꯃꯦꯟꯠꯁꯨ ꯌꯥꯝꯅ ꯍꯋꯥ ꯅꯨꯡꯁꯤꯠ ꯌꯥꯝ ꯐꯠꯂꯛꯇ꯭ꯔꯦ ꯏꯁꯤꯡ ꯅꯨꯡꯁꯤꯠꯁꯨ ꯑꯝꯇꯁꯨ ꯐꯪꯗ꯭ꯔꯦ ꯁꯣꯔ ꯍꯣꯟꯕꯐꯥꯎ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯌꯥꯔꯣꯏꯗꯣꯔꯤ ꯃꯇꯝ ꯑꯃ ꯗꯦꯜꯂꯤꯒꯨꯝꯕ ꯀꯦꯄꯤꯇꯦꯜꯗ ꯄꯟꯖꯥꯕꯀꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯆꯔꯨ ꯃꯌꯥꯝ ꯊꯥꯔꯛꯄ ꯍꯔꯤꯌꯥꯅꯥꯗꯒꯤ ꯊꯥꯔꯛꯄ ꯌꯨꯄꯤꯗꯒꯤ ꯊꯥꯔꯛꯄꯁꯤ ꯃꯩꯈꯣꯝ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯅ ꯗꯦꯜꯂꯤꯁꯤ ꯂꯩꯕ ꯌꯥꯗꯅ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯋꯔꯁꯠ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯦꯄꯤꯇꯦꯜꯁꯤ ꯗꯦꯜꯂꯤꯅꯤ ꯑꯁꯤ ꯃꯇꯝꯗ ꯃꯩꯈꯣꯝꯁꯤ ꯁꯣꯔ ꯍꯣꯟꯕ ꯌꯥꯗꯕ ꯃꯐꯝꯗ ꯑꯗꯨ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯁꯤ ꯊꯣꯛꯀꯗ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯍꯥꯏꯕ ꯌꯥꯕ ꯍꯥꯏꯔꯤ ꯈꯣꯠꯂꯤ ꯌꯥꯗꯦ ꯌꯥꯗꯕ ꯁꯨꯔꯁꯨ ꯅꯣꯏ ꯇꯧꯔꯤ ꯁꯣꯏꯔꯦꯅ ꯍꯥꯏꯗꯨꯒ ꯕꯥꯏ ꯐꯣꯔꯁꯅꯤ ꯈꯪꯗꯦ ꯇꯧꯗꯕ ꯌꯥꯗꯕꯅꯤ ꯈꯪꯗꯦ ꯇꯧꯔꯨꯔꯦ ꯃꯣꯏ ꯋꯥꯔꯧꯔꯦ ꯑꯩꯁꯨ ꯋꯥꯔꯧꯒꯅꯤ ꯑꯗꯨ ꯑꯩꯅ ꯇꯧꯔꯤꯁꯦ ꯑꯩ ꯑꯔꯥꯟꯕꯅꯤ ꯑꯩ ꯈꯪꯉꯤ ꯐꯣꯔꯦꯁꯠ ꯂꯦꯟ ꯕꯤꯂꯣꯡꯁ ꯇꯨ ꯑꯁ ꯍꯥꯏꯕ ꯋꯥꯍꯩ ꯃꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤ ꯃꯣꯏꯁꯨ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ प्रजाꯅꯤ ꯑꯗꯨ ꯃꯣꯏ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟꯠ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯂꯩꯉꯥꯛꯀꯤ ꯃꯌꯥꯝ ꯃꯀꯣꯛ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯁꯦ ꯃꯣꯏꯗꯤ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯕ꯭ꯔꯥ ꯑꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯀꯟꯇ꯭ꯔꯥꯗꯤꯛꯁꯟ ꯑꯃ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟꯠꯅ ꯇꯧꯔꯤꯁꯤꯅ ꯃꯁꯤ ꯅꯣꯏ ꯍꯦꯟꯃꯟꯒꯦ ꯇꯧꯒꯅꯨ ꯐꯣꯔꯦꯁꯠꯀꯤ ꯂꯦꯟ ꯅꯣꯏꯅ ꯐꯣꯔꯁꯤꯞ ꯑꯣꯀꯨꯄꯥꯏ ꯇꯧꯒꯅꯨ ꯃꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯧꯊꯣꯛꯀꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯊꯨꯒꯥꯏ ꯈꯣꯠꯀꯥꯏꯕ ꯂꯝ ꯑꯣꯀꯨꯄꯥꯏ ꯃꯁꯤ ꯃꯣꯏ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯇꯦ ꯄꯦꯟꯗꯦ ꯃꯇꯤꯒꯤ ꯑꯃꯅ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯑꯩꯅ ꯄꯟꯖꯕꯗ ꯑꯃꯇꯪꯒꯅ ꯀꯔꯤ ꯍꯥꯏꯕꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯃꯣꯏꯅ ꯌꯥꯝꯅ ꯊꯨꯅ ꯄꯩꯁꯥ ꯌꯥꯝꯅ ꯐꯪꯕ ꯄꯣꯄꯤ ꯄ꯭ꯂꯥꯟꯇꯦꯁꯟꯁꯤꯃ ꯂꯥꯏꯕꯛ ꯊꯤꯗꯅ ꯆꯨꯔꯆꯥꯟꯄꯨꯔ ꯑꯦꯔꯤꯌꯥ ꯀꯥꯡꯄꯣꯛꯄꯤ ꯑꯦꯔꯤꯌꯥ ꯄꯂꯦꯜ ꯀꯩꯅꯣ ꯑꯦꯔꯤꯌꯥ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯎꯈ꯭ꯔꯨꯜ ꯑꯦꯔꯤꯌꯥ ꯈꯔꯒ ꯀꯥꯡꯄꯣꯛꯄꯤ ꯑꯦꯔꯤꯌꯥꯒ ꯆꯤꯡꯁꯤꯒꯤ ꯂꯝꯁꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯐꯕ ꯑꯣꯏꯔꯝꯕ ꯇꯥꯏ ꯄꯣꯄꯤ ꯄ꯭ꯂꯥꯟꯇꯦꯁꯟꯗ ꯃꯣꯏꯗ ꯌꯥꯝꯅ ꯆꯨꯅꯒꯨꯝ ꯇꯥꯏ ꯄꯣꯄꯤ ꯑꯁꯤ ꯀꯔꯤꯅꯣ ꯑꯐꯤꯝꯅꯤ ꯑꯐꯤꯝꯁꯤ ꯃꯣꯏꯅ ꯑꯣꯄꯤꯌꯝꯁꯤ ꯀꯧꯏ ꯇꯧꯏ ꯃꯁꯤꯅ ꯃꯤꯁꯤꯡꯁꯦ ꯍꯥꯠꯅꯕ ꯍꯤꯗꯥꯛꯇ ꯃꯣꯏꯅ ꯊꯥꯔꯤꯕꯁꯦ ꯃꯔꯝ ꯑꯗꯨꯅꯤ ꯄꯣꯄꯤ ꯄ꯭ꯂꯥꯟꯇꯦꯁꯟ ꯇꯧꯕꯁꯦ ꯑꯩꯅ ꯄꯥꯄꯤ ꯄ꯭ꯂꯥꯟꯇꯦꯁꯟ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯩꯅ ꯏꯁꯥꯅ ꯑꯩꯅ ꯀꯧꯕ ꯑꯩꯅ ꯉꯥꯛꯄꯤꯒꯅꯤ ꯄꯣꯄꯤ ꯃꯍꯨꯠꯇ ꯑꯩꯅ ꯄꯥꯄꯤ ꯄ꯭ꯂꯥꯟꯇꯦꯁꯟ ꯍꯥꯏ ꯃꯁꯤ ꯇꯧꯔꯣꯅ ꯃꯁꯤ ꯐꯠꯇ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯇꯧꯔꯤꯁꯦ ꯀꯩꯅꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯇ ꯇꯧꯔꯤꯕꯅꯤ ꯐꯥꯔꯦ ꯈꯣꯠꯂꯦ ꯂꯣꯏꯅ ꯃꯁꯤ ꯋꯥꯔ ꯑꯣꯟ ꯗ꯭ꯔꯒꯁꯇ ꯇꯧꯗꯅ ꯁꯛꯁꯦꯁꯐꯨꯜ ꯅꯤꯌꯔꯤꯡ ꯀꯝꯄ꯭ꯂꯤꯁꯟ ꯑꯣꯏꯔꯛꯄ ꯌꯥꯔꯣꯏ ꯃꯁꯤ ꯃꯣꯏ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯇꯦ ꯐꯦꯛ ꯑꯃ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯇꯕ ꯃꯔꯝ ꯑꯃ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯇꯕ ꯀꯗꯥꯏꯅꯣ ꯍꯥꯏꯗ ꯃꯔꯝ ꯑꯅꯤꯗ ꯈꯣꯞꯆꯤꯜꯂꯛꯄ ꯑꯍꯨꯝ ꯈꯣꯞꯆꯤꯜꯂꯛꯄ ꯃꯣꯏꯁꯦ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯇꯕ ꯈꯔ ꯂꯩꯒꯨꯝꯁꯨ ꯇꯧꯏ ꯑꯦꯗꯃꯤꯅꯤꯁꯇ꯭ꯔꯦꯁꯟꯁꯨ ꯂꯩꯉꯥꯛꯁꯨ ꯇꯧꯏ ꯚꯦꯔꯤ ꯇꯐ ꯑꯣꯏꯅ ꯇꯧꯏ ꯈꯣꯠꯂꯤ ꯃꯁꯤ ꯌꯥꯕ ꯌꯥꯗꯕꯗꯤ ꯃꯁꯤ ꯄ꯭ꯔꯖꯥꯅ ꯈꯪꯉꯤ ꯅꯥꯀꯟ ꯑꯅꯤꯃꯛꯇ ꯑꯩ ꯎꯔꯕ ꯈꯪꯉꯤ ꯑꯁꯤꯅ ꯁꯨꯝ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯇꯕ ꯇꯧꯔꯛꯄ ꯇꯟꯖꯥꯁꯤ ꯃꯊꯪ ꯇꯧꯔꯛꯄꯁꯤꯒ ꯂꯥꯏꯕꯛꯇꯤꯅ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯃꯥꯔꯆꯀꯤꯗ ꯍꯥꯏꯀꯣꯔꯠꯀꯤ ꯑꯣꯔꯗꯔ ꯑꯃ ꯁꯦꯗꯨꯜ ꯇ꯭ꯔꯥꯏꯕꯀꯤꯗ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠꯗ ꯗꯥꯏꯔꯦꯛꯁꯟ ꯑꯃ ꯄꯤꯔꯛꯄꯅꯤ ꯅꯣꯏ ꯔꯤꯀꯣꯃꯦꯟꯗꯦꯁꯟ ꯇꯧꯔꯒ ꯅꯣꯏ ꯊꯥꯔꯛꯇ꯭ꯔꯤ ꯀꯔꯤꯒꯤꯅꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯞꯇꯥ 4 ꯃꯇꯝ ꯄꯤꯔꯤ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯀꯗꯥꯏꯗꯒꯤ ꯁꯦꯗꯨꯜ ꯇ꯭ꯔꯥꯏꯕꯀꯤ ꯏꯁꯨꯒꯤ ꯃꯔꯝꯗ ꯃꯣꯏ ꯀꯔꯤꯁꯨ ꯈꯜꯂꯝꯗꯕꯁꯦ ꯑꯍꯨꯝꯁꯤꯗꯤ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯨꯛꯅꯔꯨꯕꯁꯨ ꯉꯝꯃꯣꯏ ꯂꯤꯒꯦꯂꯤ ꯑꯣꯔ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯗ ꯖꯨꯗꯤꯁꯤꯌꯦꯜꯒꯤ ꯏꯁꯨꯗ ꯆꯠꯄ ꯇꯥꯕꯁꯤꯗꯤ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠ ꯂꯝꯁꯤ ꯃꯣꯏ ꯉꯝꯈꯤꯅꯤ ꯑꯗꯨ ꯃꯁꯤ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠ ꯑꯃ ꯍꯥꯏꯐꯦꯠ ꯄꯟꯒꯨꯝꯁꯨ ꯇꯧꯏ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠꯒꯤ ꯑꯦꯔꯤꯌꯥꯗ ꯂꯝꯁꯦ ꯀ꯭ꯋꯥꯔꯇꯔꯁꯦ ꯑꯦꯂꯣꯠꯃꯦꯟꯠ ꯇꯧꯔꯦ ꯃꯩꯇꯩꯗꯤ ꯑꯌꯥꯝꯕ ꯃꯁꯥ ꯌꯨꯝ ꯂꯩꯕꯅꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯏꯁꯥ ꯌꯨꯝꯗ ꯀꯥꯖꯒꯦꯅ ꯇ꯭ꯔꯥꯏꯕꯦꯜ ꯂꯩꯕ ꯏꯆꯤꯟ ꯏꯅꯥꯎꯁꯦ ꯃꯣꯏ ꯂꯩꯕ ꯈꯣꯠ ꯐꯩ ꯂꯩꯒꯗꯕꯅꯤ ꯈꯣꯠ ꯃꯣꯏ ꯑꯥꯐꯇꯔ ꯑꯣꯜ ꯗꯦꯔ ꯑꯋꯥꯔ ꯕ꯭ꯔꯗꯔꯁ ꯃꯣꯏ ꯔꯤꯇꯥꯌꯔꯠ ꯑꯣꯏꯔꯦ ꯂꯝꯁꯦ ꯇꯪꯈꯥꯏ ꯃꯣꯏ ꯌꯨꯝꯗ ꯍꯦꯛ ꯇꯧ ꯃꯁꯤ ꯅꯥꯒꯥꯂꯦꯟꯗꯁꯨ ꯅꯝꯐꯨ ꯇꯥꯔꯤꯌꯦ ꯃꯁꯤ ꯅꯥꯒꯥꯂꯦꯟꯗꯁꯨ ꯅꯝꯐꯨ ꯁꯥꯁꯟ ꯌꯥꯝ ꯇꯧꯗꯅ ꯅꯥꯒꯥꯂꯦꯟꯗ ꯃꯣꯔꯦꯂꯦꯁ ꯂꯣ ꯂꯩꯕꯒ ꯂꯩꯇꯕꯒ ꯆꯞ ꯃꯥꯟꯅꯩ ꯑꯗꯨ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯑꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯔꯛꯇꯕꯗꯨꯗꯤ ꯐꯠꯇꯦ ꯃꯗꯨ ꯑꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯔꯛꯇꯕ ꯁꯨꯝ ꯍꯦꯟꯒꯠꯂꯛꯄ ꯂꯣꯁꯦ ꯆꯤꯡꯗ ꯂꯩꯇꯦ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯅꯥꯎ ꯑꯦꯟ ꯗꯦꯟ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯏꯇꯠꯇ ꯍꯥꯏ ꯃꯁꯤ ꯍꯥꯟꯅꯒꯤ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠꯅ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯎꯁꯜꯂꯒ ꯃꯣꯏ ꯂꯩꯔꯝꯃꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯁꯤ ꯇꯧꯔꯨꯕꯁꯤ ꯃꯣꯏ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯇꯕ ꯁꯔꯨꯛꯁꯦ ꯄꯣꯛꯏ ꯃꯗꯨꯅ ꯁꯨꯝ ꯁꯨꯒꯠꯅꯗꯅ ꯁꯨꯝ ꯂꯩꯔꯤꯉꯩ ꯇꯟꯖꯥꯁꯤꯒ ꯁꯦꯗꯨꯜ ꯇ꯭ꯔꯥꯏꯕ ꯗꯤꯃꯥꯟ ꯀꯃꯤꯇꯤꯁꯤꯅ ꯑꯗꯒꯤ ꯋꯥꯔꯜ ꯃꯩꯇꯩ ꯀꯥꯎꯟꯁꯤꯜ ꯑꯃꯗꯤ ꯁꯦꯗꯨꯜ ꯇ꯭ꯔꯥꯏꯕ ꯗꯤꯃꯥꯟ ꯀꯃꯤꯇꯤ ꯋꯥꯔꯜ ꯃꯩꯇꯩ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯩꯇꯩ ꯇ꯭ꯔꯥꯏꯕꯦꯜ ꯀꯥꯎꯟꯁꯤꯜꯅ ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯔꯤꯠ ꯄꯦꯇꯤꯁꯟꯁ ꯑꯃ ꯊꯥꯔꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯌꯨꯅꯤꯌꯟꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯩꯇꯩ ꯇ꯭ꯔꯥꯏꯕꯦꯜꯒꯤ ꯌꯨꯅꯤꯌꯟ MTU ꯀꯥꯎꯟꯁꯤꯜ ꯂꯩꯇꯦ ꯑꯣꯏꯁꯤꯅ ꯃꯣꯏꯅ ꯔꯤꯠ ꯄꯦꯇꯤꯁꯟ ꯊꯥꯕꯁꯦ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯄꯦꯖꯁꯦ ꯁꯨꯝ ꯌꯦꯡꯕꯗ ꯃꯣꯏꯁꯨ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠꯅ ꯔꯦꯖꯤꯁꯇ꯭ꯔꯦꯁꯟ ꯇꯧꯔꯝꯃꯤꯅꯦ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠꯁꯦ ꯃꯣꯏ ꯁꯣꯁꯤꯌꯦꯜ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ
cooperative societies ki makan mayam khana na thi khotna to ka dai jum lei kari to noi kari lei kana member tumber kari line ticket kokra lon to registration to phagi nati adum issue yam chaun lei ring se meitei tribal union highway ki moi application ga thare government se recognize tawre ne तो उधर मुझे मेटे ट्राइबल यूनियन के पेट से के तौर का हाई कोर्ट रेट पिटिशन दा शेड्यूल ट्राइब तक कोई भी चंबी के तुमने मसे चंबी तो यारोई हाई तुमने अपील तो वैसे ले रहे हैं अदर गवर्नमेंट ने हाई अदर हमको हाई कोर्ट ने सब बुझे मुझे हाई मेटे ट्राइबल यूनियन से दी मुझे हाना ले रहे हैं क्लेम ऐसे क्लेम तो रूसी गवर्नमेंट ने रजिस्ट्रेशन दा मेटे ट्राइबल यूनियन से रिकॉग्नाइज तो कर ले रहे हैं मुझे कब कुछ जा रहा है कहीं मुझे कब कुछ नहीं अदन असगम हैपजर्ट ओइबा खोटपसु लेरी खोटली अदन सिट तोरपत जद मोचे ट्राइबल फंगी ता दिलोन अति ट्राइबल मुतके तारे मुतके हाइ असगम ओइरोइ दबा खर किथुप तिरम तोबा नम धब दन थंबदुं तोदन खोटपले कोइ हान लेरम मुत ता हंजन बिउ हाइना मितेन ताली कांबुंग खलि मसे कोइ चाक से मुल्लल वन पोरा कोइ लेन बु लौगी दोरे हाइ वखन सिगा शेरान बु वखन मजाम चौगम लेरी ने अदन मसिनी तौरी बसे अदन ngसाइगी मोन ला मोइगी सोइगिबा गवर्नमेंट अपाम सरुकुता गवर्नमेंट तौरी से मसे जस्टिफिकेशन ओइ जस्टिफाइड ओइना तौरी बनी गवर्नमेंट हाइ से अखोइगी सु मीगी सु मयांग मणिपुर लिबल लाख कुंथ्रा बड़ी मंगल लेरिबो कोइ मयांग गिनी अदु अचुम सरुक से जेल उर्दी यारोइबा खंगमनि अदु अमरुम दो ओइना अखोम द लौरगा तौरी सिडुल ट्राइब द खो चोंगजन गे हाइदा तौरी इशू से मथंग मेरिक पेरी मैया वी चौना सुम तरो नतले सिडुल ट्राइब से 2013 दिगिना होरई से मदी मतुन तो 14 दो 15 दो 16 दो 17 20 लोने तो दे करी हंदी मतंग द चो चोंगे लेसे अदन मसे इशू से चहोंगे जाय नेमधनगे जाय नकन पुनमक ज्ञान तमनि दरकार बट देयर हैज टू बी ए रीजनेबल लिमिट आइने इमाय पाद करिमु तानब तारबसु रीजनेबल आइगी इपा तो क्वा दुकान फम जोलि आई साम क्वा दुकान फम जोलि खंगना आइगी पाद मतम दो इन क्वा लुपाम के क्वा निफु खोइ जोलि अदु इन बाजिंग उतल पचाम पीते जादन हाइद बाजिदर ngaur खुसे थौरी यानि सिगनी एबा मन पीब ngमोइदबा लुपा तरा खक्तंग नोंद तानबा सि जमवाना थोखिबा खोइ मतमदा अदु मैंने गवर्नमेंट ने जारोइदबा थबक which is not possible at all in the dan amu tobu tar impossible do at possible government ka ba khangani ai government support to one nate apobadi support to gani akai the government da ko condemn to gani manum di chochanpur lady bo ichina su they are all colleagues they are all brothers ko ing atani whole Manipur the lady pune mangsulun akoi tamak tribal normal schedule ka schedule amatan the gor kanai rk barke brahman amatan loina Manipur being at ko loin brothers gatani adu nakan pun lon indhabatai indharaga solution ama yam thuna porpoi tamakta lenga tu hangachari civil society organization involved to view itatatna kun Manipur se hangachai club local club mayam pun mi the chap chan man do phane loin to low fo karim ta leipon to moi apa mon khalli okay sigali bede okay kitang khandari lo se kitang jar chapasu phai ashoi be saru to government ko squarely blame to si shoi do dudi la le hidma dudi okay sai batai dana ko adu mayam punum to hangachage okay the jat pat ki maram karim khanbi gano Churachandpur the kanale kari le na te Churachandpur belongs to Manipur we belong to Manipur we belong to Churachandpur belongs to Imphal belongs to Moria lo na ko lo na matani akoi lam ngatne pulapunna punni hingmina si asumna tobase jaring ko mase thuna lo shanba phai habisna mai hangachage yam nuaise waza matang aswaida ten ba commercial break talokjage break ki matungda restoration of peace need of the hour makhata na khanajage Presto personalized wonders Imphal da nauna hangdok chare hairiba asida personalized gifts corporate gifts awards and mementos home decor office rubber stamp na chingba potlam sing mafam asida phangbigani ngasi maglangsing birau Tilakras Enterprises Presto Thangal Bazar near Kasturi Thong Imphal. Contact number 0385-244-9025 natraga 98621-00456.
break ke matungda amukana taram nokchari oza break ke matunga ji oza Rinku lakchege oza hojik Manipur ji hojik ningthauna chahi lisang chidna maitei ningthauna palduna lakpa adukumba lamdam amani haiba tare aduga lamdam asida phurup mayam ama leiri adu handaki iho asida hojiki Mizoram gi chief minister gi side teki fawba Manipur leiba zo tribe mogi sida soktana ba khotna ba kainaga harakpegi akoina magi letter zo akoina viral phangbaje sareisida akoigi Manipur da phurup ani gi marakta smaina clash lakpasida si internal matters oigedabasida mogi one community da defend tawna wai da makta atopa state amagi chief minister naga smaina ga harakpasida does that show that they are not part of Manipur? No adu nate keno ne maruina Mizoram gi chief minister na yaur ibagi maram city Mizoram da leiba student association namana kamai tawgeda akhoi somda state interfere tawre eba aduda moigi press statement duda yam nungaitaba londa khara yawe habtare londa haibadi maruina Mizoram haisida akhoi thangnaba state ni aduga Mizoram ga Manipur gi mari si yam phai Manipur macha singsu Mizoram da chatlaga thawa inkhang tawi aduga mari yam phai habtare aduga tai fadana akhoi hujiki Churchampu gi portion sida leiriba singsu chatok chasinum tawraga Mizoram ga si mari dum phaieba adudai da moina tholek paduda moigi language yam nuai tawai tare chindawo paningde haijariba aduga adu hadi communal kenosi dispute tawba ko venom dispute tawba adumba keno makha yauri statement amka adugi statement do thokibuda somdagi civil society kharanasu civil society have tare atop khara aina thengnajabada ama akhoi da su press not lai akhoi dum thokte adu hapte akhoi haptabana chumgadraina haptabani maramdi communal rights ka tawgeda maroina media sigi keno se yaureba adu moina adu thoksala adna somda civil society na react tore adu egadi compulsory react tore amna asomda su lairiba Manipuri macha sing have time maitai maroina maitai singda keno torokadra haina adugi assurance ama pibaneba haibadi chief minister na yam padana yengsilni haibaneba Mizoram gi chief minister gi responsibility do adu highlight torokpaneba moi wari sanara kanda adu moina chedaga thola kanda adu yam phai Mizoram government gi akhoida keno tori do akhoigi internal affairs yaurpanate after the clash after the clash tasu adum tawi ko mo haidi brothers ni amarom da laiminari state ani ni adu maruina mijosu am lei heptara keno su aduga relationship dum Churchampu gi side se dum leibini na adai da pirakwa ne mase akhoigi internal keno da Mizoram gi keno ne hekta yausulakpagi wa dudi adai da mamidi ita ta de haibjab tare aduna hujik tawrise hujiki irang sida akhoina yam munna khangadabse keno me ama Imphal manung da akhoi keno ki arano paw mayam dagi keno tawbada mi kya ama evacuate tawi ade safety reason da akhoi keno ki police station singda keno ma community amagi kanglu mayam akhoi hujik thamme aduga Churchampu da se ti yengsi community singsi ki marakta akhoi se loyan se lairabne akhoi gi lekai sida su community me akhoi se laiminara isini naw dumaina dum laiminara ga la abneba adai hoi ngasagi vested interested habitai protected forest ki ngasa habibda adugi survey tawni ka haruga adai da sawba chumme adai da sawba su orumgani aduga khangada base moigi community du khaki wana tebata tawrisidi akhoi gi sida waithau da yung kyano takhaigrido mi kyano kapkhrido adugi pot me ama leieba adugi government na yengiyo potsi tasengna community du da target tawna teba haidi lam du kannana baina torokpa maneba madudai community du target tawne na lauthogadi madu aidi soyana haine vested interest kharana vested interested person kharana moigi own interest ta kenosi mayam si da keno torobra injilabra instigate torobra haibagi poram laeba irang hore se mi loina hogdabagi poram su leireba se lampak tu da Churchampu gi kenogi ground da mayam matilidna adugi mayam du pulap natte ba si da hori se kham group kharaneba group khara akhoi gi keno pamba irang se sagatninga ga hauba pamba aduna dudai sandora kanda sum keno toba aduga yengo kenogi shugi kanghu dusu yaurba kaiba gi chingna basu dum lei ko haidi photo na chingba akhoi keno viral video da su nomai pai bagi si nomai pai yaw khot pa leibo adu kyam yam chumno dudi akhoi verify to bom di changye ba si matang da ngasi DGP dongal na habde masi matang ju investigation kana chathari di hari chume ngasi man haibdo adu aina hainingina
ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯦꯛꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯦ ꯌꯥꯝꯅ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯋꯦꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯦꯛꯇ ꯎꯕꯗ ꯌꯥꯝꯅ ꯁꯦꯟꯁꯤꯕꯤꯂꯤꯇꯤꯁꯤ ꯌꯥꯝ ꯋꯥꯡꯕꯒꯤ ꯃꯑꯣꯡ ꯈꯛꯇꯀꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯦ ꯀꯩꯅꯣꯁꯦ ꯇꯣꯂꯔꯦꯠ ꯈꯔ ꯇꯧꯗꯕ ꯍꯦꯛꯇ ꯎꯔꯀꯥꯟꯗ ꯍꯦꯛꯇ ꯇꯧꯁꯤꯟꯕ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯨ ꯔꯨꯃꯔꯁ ꯑꯃ ꯆꯠꯂꯤꯑꯕ ꯔꯦꯞ ꯇꯧꯒꯦꯅ ꯑꯗꯨ ꯗꯤꯖꯤꯄꯤꯅ ꯍꯥꯏꯕꯗꯗꯤ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯄꯣꯠ ꯑꯝꯇ ꯂꯩꯇꯦꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤꯑꯕ ꯃꯥ ꯑꯗꯨ ꯀ꯭ꯂꯥꯔꯤꯐꯥꯏ ꯇꯧ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯄꯣꯠꯇꯣ ꯀ꯭ꯂꯥꯔꯤꯐꯥꯏ ꯇꯧꯔꯤ ꯄꯣꯠꯇꯣ ꯃꯥꯡꯖꯧꯅꯅ ꯇꯧꯒꯗꯧꯅꯦꯕ ꯔꯦꯞ ꯇꯧꯋꯦꯕ ꯄꯥꯎꯗꯣ ꯇꯥꯕꯗꯒꯤꯗꯤ ꯑꯗꯨꯗ ꯊꯥꯖꯕ ꯀꯥꯡꯕꯨꯗꯤ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯒꯦꯗ ꯑꯁꯣꯝꯗ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯌꯨꯝ ꯃꯩ ꯊꯥꯕ ꯏꯚꯟ ꯀꯩꯅꯣ ꯅꯔꯁꯤꯡ ꯍꯣꯝ ꯑꯃꯈꯛ ꯐꯥꯎꯗ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯂꯩꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯕꯥꯔꯠ ꯁ꯭ꯀꯨꯜꯒꯤ ꯑꯁ꯭ꯋꯥꯏ ꯂꯩꯔꯤꯕꯁꯤ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯊꯪꯅꯕꯗꯨꯗ ꯌꯨꯝ ꯃꯩ ꯊꯥꯒꯠꯂꯛꯇꯅ ꯅꯔꯁꯤꯡ ꯍꯣꯝꯗꯨꯒꯤ ꯑꯅꯥꯕꯁꯤꯡꯗꯨ ꯆꯦꯟꯐꯝ ꯂꯩꯇꯅ ꯋꯥꯔꯤꯕꯅꯦꯕ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯑꯦꯛꯁꯟꯗꯨꯒꯤ ꯔꯤꯑꯦꯛꯁꯟꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯏꯁꯥꯗꯁꯨ ꯌꯥꯝ ꯋꯥꯏꯑꯦꯕ Manipur may chakpada akhoi yum the meat akhoi isasi akhoi lerise heart of the city di uiko oira kansu akhoi ngarang je aisi khara thenga kana hanjanba matamda hanjanda ba matam ngarang yum the lekte ba ise ko aduda yum ji tumnaramte ba kainu da pakhatnaram haibadi akhoi na toriba action je sina akhoi da awaba pi ba adugi pot men adugi wakhallon do akhoi samaj le mayam je da loi chenun thu e haibadi hingsana akhoi hoi yare moi shodu ngare Moi to report na swaidali ba moi gi mi miam se kyam wahalle haidi police na tawdana laukhatna yam taweba adugi potsing du ubunga magadi akhoi gi hujida ai khoina tawriba action jina ai gi leiriba ai gi blood brothers oitaragadi ai gi mi do ara leigi do khu shokani ko aboide yam wai ko aduragadi ai si tawbum thukte ba yi wakhalon do madu hujik keno singsina community khudingmakki mi singsina khanba mam thoeba I think any riot I'm talking about the affected or is it group ani dum oil. Ani dum adum oil. Adugi wakalon the Torakanda, Ziki 21st century Sakolaba, AI, artificial intelligence ki matam sida. Katai the Gino, Sigumba, Kanogi, 18th century, 17th century, the talk about riot to Aquina Topacity, Pateva. Migi cannot the Tuena. Kari acho we station the 2 and a pangto matom bagita matching pase sigi mental kangadong ne macha koi miam su gyan ta gadong maru in government ne ne ta gadong government ne sigum ma le di sim tholkani se moidi intelligence ki keno se yam phajana lebam thu mi ngasai Joyshree na habi gi bedo ta mono so hayu male keno si keno to budo minute aduni few seconds moigi district magistrate kedobule SP kedobule Uziki kanodo tholokpa matamda control to hodamne badugum to oza aduna mitse huziki vice president of India lakpagi numit chu taba aduna security force ayam basomda when sidna kiba ko lai kiba vice president gi lakpagi security to budo aduna tongal leba ado maru oina district administration pariba midudi district administration gi keno sidi moida loi legadamne source district ki superintendent of police na mana district da kai thu se mawada intelligence report se loina lakadamne legadamne ba moina adugi area se violent oire sidi violent oire se khangadi adwaida reinforce to kanda khudakta thinghobu yaba pot ama khakneba adu maina hujiksu keno se akhoi ngasi gi DG gi statement da kitang aina pamdaba ama khakti criticize tawning ama khakki leiko lei hebadi mana ngangbu da ama haire ma haisi security provide tawba ngamba jaga sing dudi secure oini haiba akoina khangdaba mafam sing dudi adudi haiba ngamdi haibam haireba that is not a kano gi authority amagi wangang natebado Hadi mana sipalai ta phone di tawning to ro haibi wari am yaure tawbi ya pot ama indication am piriba madu yam phatabani madu gi wafam du makti akhoi gi disease madu di handokadabani aduga yamna kano ma oina akhoi gi responsibility lawba adumba kano ma oina employee ma oina adi police ki head ma oina ngang taragadi every citizen should be secure we are doing everything what we can haigadabaneba adu haidabida wherever we can risk it will be safe and wherever we cannot risk they will moidi thadoni haibagi londa ama yawbuda adu I highly condemn it adu pot di high road ne kai no da hujik yengo tidim no sida yengo gari ka mai thawe akhoi chat matam da kari gino anger mayam duna ne ba adagi keno da kawan lambi sida kyam thai ayam na security pu gari bok mai thagala abane ba security sung chendaraga adu regadi kari no ma ashoiba ma phajana yaureba masigi potse hujik central rule dil keno law and order central paire ko home ministry direct makha dani leiri se adu makoina kari torpuno di yengda makoi gi potsida aggressive oidna ngasai amuk changjilaga mayam ji namdhani na nungmina kari na torga namdhani hebe wakalo nam taw taragadi adusu keno mu oineba hujiki mayam ji da chaiba mai se sidi thaw hin boin thokaneba ada makoina oi mob control du budi torga su measures kar watleba aina ngasai su aham bagi da haijakiba meeting sin ba maru in media se media platform
problem se he government gi machinery khudi makna media problem je hujik sin na matam ne ba not to spread false information je to the public अखोई पावर आम से सन्दोपसी कायल अखोद हाँ नंबर 1 थी अब मीडिया से इम्पावर तौगदबने हजिसे अखोद लेजरीबे गवर्नमेंट कहो से लौथनब होनगदबने हजिक थबक तौगदब वाली हजिक लोईरो यूम मई चाखिब मैमदी कहो तौबी असौबदी हंदरमगिरो थामनी लेगिनी मखोई असौद उर पेंदब मैम यौसलकने रिलीफ पीबम थोए हजिसे रिलीफ चंगेब हजिकी भिक्टिम होरिबसिंगसे सी होय खरबुदी यामखलेको यामबसी यामद्रिङैसिदा मखोइगी रिलीफ तो हाना पीरकान्दनेब मयामगी असौबसिन मरक्तोसे रिलीफ सु पीगदबने प्लस मोइगी कनोसिंगो कम्युनिटी सिंगी लीडरसिंग पुल्लगा उन्नबा हाइबदुमदी इमीडिएट कनोने तौगदबने हुजिमक्से अदु मरुओइना रिलीफ पीबा अदगी कतो अदु एग्रेसिव ओइना नमसिन तारगदी नम यूमदी चंहनदब खोलंदबगी टाइप तौ सुदेट साइड काइना तखलक तारगदी अदुने ने एंगर से हेंगलक्तनको हेक्ट मई हौननेबा अदुगा मपानी मीडिया सिंग दुगारे मपानी मीडिया सिंग सिदा तारकांदा मयाम से फॉल्स न्यूज़ याम संदुएबा मपानदना अखोई पोच से हेना राइट कंट्रोल दी अखोई मीडिया सिंग दी इथिक्स पता नहीं इले कोई मणिपुर लेरिबा मीडिया सिंग सिदिको सिगी राइट सिगी मतांग द थोलप पाउ सिंग से अहेन बम तमदे अखोई सिदा फारगा लोइन थमगा तमेबा अखोई मीडिया सिंग दे अमरोमदना मपानदगी मीडिया सिंग सिना मी सावनबे याब पोच याम तौरेबा ngasi maktsu aingonda phone torokone aidi yengdeng kari channel da no ma DGP na asengbadi appeal tawbani DGP na appeal tawrise nongmai khara lawgi hai asawbade mopni na moi kano tawroktana tawba asawbade mopni na ha control ngam ponte ko lawgi hai adudi na thingat piro na appeal tawi adu yadraga na mafom na thamiro khoi laga lawge nam tawi aduda kaimta consequences kaimta leiroi phataba adu thingalaktragadi phataba consequences leini maramdi CCTV na chingba mayam thinbina haibani adu mapani media na naharon lalhulu amana lawgre na ir adugi poto yam phataba kanom khakne mapani singsi control to wom sangeba अखोई स्टेट गवर्नमेंट ना हाइगदबनी याम फतबा इमेज अमा क्रिएट इमेज की वान तब मनुंग सिदा मयाम द फतबा इमेज उहनबदुगी मथक्ता मनुंग सिदा अखोई मसेली मरक्ता अमग सावहनबगी अखोई सुम सिगी हुजिकति चाइ खगा चाखलक हौरिबा मईने सिदै सिदा हेन मई सि चांगबा थाव हजिलादी अखोई चाक पताबनी अखोई मांगा कनेबा अदुना याम तुना इमीडिएट कंट्रोल मेजर से चंगे मपान मीडिया सिंग से कंट्रोल तौबा म चंगे नंबर 1 मोइने फॉल्स इन्फॉर्मेशन याम संदुएबा अदुगा मपान की तब स्वाद अखोद खरा कनो नासक खरा यावरीब खरा सागत कम्युनल पंचाना सागत पोट मी यावदमतेब अदुगुमसु थिदोप मतमसे याम चंगे अखोई अदुदी मरुएना अखोई कम्युनिटी सिंगना अदे क्लब की लेरिब मयाम सिना अखोई कंट्रोल अदुम तौनबदी होनरी मयाम होनब ममी ताई आई इसाम चटलगा येमुबदा कनो तो हिंसा तौबिगनु एना क्लब की माय पारगा लाहोब मयाम आई थेंगरे अदुना कंट्रोल मेजर से अदुम मियामसु तौरगा गवर्नमेंट मई तौम थोपदो याम थुना तौम थोए नत्रगदी चाइब मईसे हेंजनगिदना अखोई अवाब लोइनमक वामिननी अरामबसु चुम्बसु केन तौबसु लोइनमक वामिननी लोइनमक वामिनबसु वामिनदना अखोई होनब चंगी सिमसु हाइजगे याम नुगाइजे ओजा धनबीर दम लाक्चगे ओजा होजिकी बोथ द कम्युनिटीज निमकी मांगजबनी मणिपुर पुंबगी मांगजबनी हाइबजो अखोगी मयाम कनो मिनिस्टर अवंगबा न्यूमाइना बौबा ngarang amaina thamkiba leikre so naga legislature sing na zu masi peace program na makta moizu extend cooperation extend tawgani mating pangani haibe wafum su leigre aduga hozik ozarin kuna haibe kum hoziki hingsa tawbiganu ena club ki law bu khotpa si ju mayam leire si natana hoziki in certain district kampubi district ta leiba khun kharagi adudai community amado ki dana chenthork matamda moigi community amaduna mating pangbiba kumba haidi hingsa tawdabida mating pangnaraga safe place ta pusin biba kumbagi pawju khoi dum thengnaje aduna hoziki violence si mayamna pamnadraga su thoki thoibani na side anima ki mi myam asiana amanga tak myam thoibani na masigi incident sidi akhoi manipur gi puari da dum yamna lengdana dum laigi doriba ama oiribani na hozik akhoi na measures myam lokholagli basina masina especially hozi paramilitary force myam pusala gasmaina sibu taseng na masigi restoration purakpasi matamdi kyam masigi swise da kai thambini mage restoration puruknaba government hone manipur government hone thokro matung hone bani ko aduga union home ministry degi su intervene dawre
ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯑꯥꯔꯇꯤꯀꯜ 355 ꯑꯗꯨꯗ ꯀ ꯍꯥꯏꯁꯦ Yes. ꯑꯩꯅ ꯉꯁꯥꯏ ꯑꯍꯥꯟꯕꯗꯁꯨ ꯍꯥꯏꯖꯕꯗꯨꯅꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ DGP ꯑꯃ ꯂꯩꯅ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯈꯥꯗ ꯂꯩꯕ ꯑꯦꯗꯤꯁꯅꯦꯜ DGP intelligence overall operational commander aina entitled to raise marum de kai lege aw khoi hangni di behind the kai lege ba hoi madu highway na loi kothok na rase highway wa na te ba adiki den ngarang minister awangba ni mai na haido magi press statement ma over media ni ma haido tribal solidarity march ni haibu da akoi ju chacha sanu na salan bani then adu chatring da me three adu gi potu chatring da mamang da lege instances me am do they have forgotten they have already forgotten kai gi matsalandra ba Chithom da baye. chalandra ba natraga chatkadari ba mafam do Churchanpur gi chatkadari ba peace ground natraga the public ground chatkadari ba mafam da mi am do punjan badu punjal lakring da mafam da gi lakna ba da disperse tawma ba entire force akoi sinaraga punjala pai judi mayam punjala di thom tawre na mayam punjala di thom tawre adugi reaction ne ba then adu magna heta rally da saruk ya gi ba mayam do ne hekta rally di hek loi baga Churchanpur gi lekai ghrada center akoi gi sanbana mantok yoda da light house da da leiba natraga new lamka gi old bazar gi new bazar gi adugi periphery da leiba atoba phurupom gi khunja yum singyu da hekta pai na je laga mai shuru bana teba adudi ona pungni pang ya da ne ngi sa haido adana somna kana ana ungat abado somna kana torbung da kangbai da den kokta gi neighboring adai da tedim line masang da hana moi gi protest ki kamdeng ba climax hai da adugi torku da adai ju da kai dong le huge hai bane ba khoi ai pare rally su salang ro pare ama ma toro pare adai ju da moirang police ka nai ini Bishnupur district police lay then Churchanpur district ani si yam kana lapna banati ada adai ju da tahouda bagi pot adugi mami du ne edi akhoi gi DGP leina ADGP intelligence da overall operational commander gi charge pirakpa mangon da kari haiba security advisor to the government of Manipur Kuldeep Singh gi guidance and the supervision makada nang thabuk tawgadabni na ngasai additional DG Asutosh Sinha da pireise aduni aduni number 1 then akoina ama haning bana hoi eviction is particularly Churchanpur ta tawge haru ban te survey se ngasa haiduni khoi rinkuna keno da waithau da mathon ke agi wang yumno takhai dana kaptana laudana lilong hawri college relief camp hangdana laudana khongdana pendana tawgriba mayam den atin jaga da suloi tawri ba jen Imphal East tawri ma da tawri leingak na kari ngum tawri hairaga leingak tu bu lusing ni ba community do adu onjala khut habji sumra ai ge humble question media da lei jaba khoi ge humble question ni leingak sidi akhoi gi Manipur gi leingak sidi furup ama khategi mi amana hojik fogda 12th assembly ni 1972 January kunma da state phongda gi assembly segment humpu khaidu aga 1972 khaidu aga vote mathang torba 1 2 3 4 torba hojik 12 ni chali se ihana hanbadu Alimuddin Meitei Pangal Lamana Simisa Huiyen 1974 da Bitam Polamung Lai then adumaina mathang lakoda then akoi lai oikraba yangmaso sejana simisa oirami lai oikraba risangashini simisa oirami risangashini simisa tam khar oibiri ngayuda mayamni yaningda ba port ama mana tawri ena haraga ma belong tawriba community du wonsel mai chugodra ba khoi sini ba khoi lai khoi na handak langni di ayi ngasa hajabaduni mapa akhoi gi wangang hidraga mapa chai bisa edna sagi akhoi gi kaino tausi akhoi gi survey tautoksi forest nui gi ni forest protected Churchanpur ba protected reserve forest survey tawrakanda Imphal da thang ka dong na teba moina dum oijaga dong ni moigi moina dum oijaga dong ni moigi ne ba but clear tausi akhoi ngaksi umang kansi popi tharagum si adu ba alternative kano mayam yentokdana marum rang yentokdana lamthadana thawoina sida horticulture gi kari gi tawdana tawu leiri adagi moigi thawoina chongthorokdana waron drakta kaida tawu leiri ada handak gi pot chidi Joyshree kamai tawge ha kanda masi akoina community ama da aise belong tawre na community ama gi favor ngang bagi nate community gi maming jo ai paningde ei sai go soi paloi but
lengak sigi lusing ni nupa makhakna lengak sigi head of the lengak loan oidi nupa mana karigumba policy program khara government gi oiba tawri haraga madudi yaning da ba a grip to kamu kharana ma belong to riba community de onjalaga mai churak ba adagi den thangni andharak ba nungwina kapsalak ba adu chumra sine hen adu chumde adu ne ai sai han ba round haijabdo lanje khamji haraga di land mi duna lali hagadam ma adugi magonda gat legadam neba land aina akhoi le sunal land ni chen bedi yaroi adu di land kham ngam moiba land pis yaroi normal si yaroi ba land ma gamu duna ne akhoi lale hagadam ni land ba gamu duna akhoi land de hagadam community ama magi wana tana adu maduda dut ka dut pani ka pani haibagi poram lakadam ni natraga di hojik pharene rapid action force to Rapid Action Force company tara manga lakera company yankai lakera natraga leibak sigi state amusung inventory punamak leiba security force members Manipur da pulap thomjal laga su ngasai lekai ta ba poram leitraga di mapan thongda khanari be sing pullaga makho loin pullaga thamgi bedi ngam yai but moigi thamoi de leiriba moigi wakal de leiriba potu di AK-47 rifle du na laibak tan namaga makok tan namakanda madu clear to ngam madu clear to ma emotionally clearance ngok changi ba adui matung de ne ba communal harmony is lak tuise aduna hojik tawri sidi akoi gi kano to nuksa yam kano to re chagam lami harga singla sam thakbu du ne ba but ising glass am thakpu duna chakla madu clear oi bidi yaro eba ngaki ma sonda ba khara kana to wi wane ba aduna soisideni aduna impact na puthok pi ri yam chumi masi khana ba khana ga da buni mamdi matam du gi thokpo thokdok do khana dana kali no khoin khana do isibo aduna ngasai gi akhoi gi kumsigi wa se khana dana hoji thengnari ba kumsigi wa khana dana mathan jaida la kada wa do khoi hana khana busum de aduna need of the hour do madu chumi tawudu hoji khongni sin lani lan kham jai ga de ai amuka su hana haijaram ge roi bada lan kham je hare ga di lan tawnari ba ani se moini gi apamba aningba kaino yaningda bana kaino aduga moini gi manungda aran bana kanano achum bana kanano ise akhoi hana define do um chane madu khangduk mi na kanda o series mind to ore moisi moina soi gar male lan gar male moi la le haire na adu di mi bi tha wai ni akhoi gi ngakpi bi gi hena chau dharma leite matam ju da nuksine bagi hana gi mari do amuk restore do ngamni otherwise masi ai haisini Pitribi force Kudinga Manipur deploy to Machine. Zero was a Dhanabir, Lord Pasi, I have Oza, Sonamani Lakchaki, Oza, Dhanabin Habi Muziki, AK-47 Namagazing, Konkut Pulaga Tambadi, Yavi, the miscreant Heidi, opposing parties, Adubu, emotional clearance, Amadakatai, emotional clearance to Bhaptana with the propaganda, communal harmonies, Lakadoribani Hari. Ado huziki emotional clearance di kamaina tawda yamyo Joyshree ay marupani na takpirsu ay full endorse it ay humble submission am tang tawge ngarang nahan ge thoiba issues epicenter se Churachandpur di tawre moi plan hanadis well plan makhoi lei ain hangjani di government ki intelligence share lei base asuk chawru issue mo thokodru hese anticipate karige tawdri no hanadigi Masi amukta nate any assume mass people movement malakadur hai the preemptive measure haibedo state intelligence district punamukta district intelligence branch learning special branch learning SPGMI ki own intelligence source learning adigi district ki DM okay district deputy commissioner what he is doing mat on behalf of the government lady bane mat he is empowered to write directly to the government any letter mana either up to the commissioner or up to the directly whereas SP the DG bow maximum to amatane kari assume advanced intelligence se pachi thokadari se thokpa jai haibe se kari moina han ini se torma jai torum kari tharmaga government madi action lobidro de then the whole blame goes to the government
Lekosa, is the question of Hanging Embassy. Masi DGP Dongelna, my press meet the Hybazi, Huziki, Army, Sing Adagi, Armed Forces Kimogi, Chalabegi Monga, Manipuri Police Chalabi Mongatongali, Aduna, Miamna Kara alert or Bio Hybegi, Amolak, that was Manipur is a 355 Makadle Rabanina. What extra measures Monata would even like is kind of public Damakta Yamna Karita Watai as he was. Joyshree. Yes, DG na hari de chummi. Aduga chumbasi galoinana aina mao da ina appeal to jeni ba matana. Masigi issue sidi achobi issue thokadar hai choi anticipate to humte mase amuktan te anir ahul issue jam thokadar mani issue ati thokidori. Police hai sidi law and order gete law and order sidi just ko maya macha masu to khoping ate no mai pair ka po halu kho to bu ya bu samase police the normally power budi lei rule ko the permit the normally to de marum the armed forces ke de moi de ngasi sigal rim no ala mo cheki ni moi gi moi de karim to moi to apan bakram to leite makoi gi army gi court tongan li assam rifle gi court tongan li go india even prosecution sanction pi bom bo serious issue serious case to prosecution sanction ke tamakta army di iba army ne border to de no akoi pi bangam de na moi law to ana le na mi pura halu jai ben te certain moi the empowered admin special empiri adu akoi police ki di ayam ba de kwai de lu de koi manipur de soi di base Imphal the labor valley the labor sing na meeting ta loi legi da bane appointment letter jaw bra ke no khang de adi ukhul le tangkhul ta loi legi da bane Lilong police station da tar Lilong da loi mite pang loi legi da bane adigi more da tare cooking da legi da ni ada ko churachanpur da tare akoi mijo or cooking da legi da mite im da le ro da ni jiri tare mite koi bangali legi da adu de karin akoi to do rise mache mix oina mase mite ayam matam da tabasin chei manga tara di mapan da loin thaga da ni ching da le purung loin pork da mase gumba system am leitring akoi matam pur ta fail oigene intelligence fail or padigi advanced intelligence the han already anticipate to advanced intelligence matang thabam thoi government da super my colleague the superintendent of police and deputy commissioner makoi ani ne haji khoi di luri base or IG concern one journal you are mani IG da mai gi lei khre asukdam na khoi gi mobile likhra fraction of a second hang do sir si thok dorne si thok dorne hain wahi je man thab nang der base telephone to si pame hai in anticipations of official letter kan thing am su jai kisu kai de mon type to nge da mobile de in advance thab jai dana asipul musi loina mas matam hanadit kan tong le yan wa thok chaw mafam ni yam civilized mafam ni yam mayam aphabo achobu mioi ngaktani lenga ki bureaucrats top bureaucrats ngata ya mathoi ngatani loina atubu wathok su jam chaw mafam ni habse khangna masi moina mase kadai bho mone thabire madu de koi khangdre but masumi issue tarabani na ultimately the blame goes to it aduna government na kari tobiroi masidi government ne khangya aduga demand haibase any demand talening is haijabado justified oiba piba jataba lepak kaiba lepak mache taba demand tarpa tadi karamai tonam apibam thokne government na mase lenga kai so only mete honorable chief minister birenda te alone kuki lady mijo lady adikhi koi kabui lady adi koi ge bengali muslim su jauri atiti gi adigi koi mete pang su jauri loina mayam lo sure kuki jauri mayam lo sure lenga ki body ni hakchang ye parts some hakchang ye body se hone kana the she and moku kana man brain oil kut osana atin puru kholo atubu any issue da to the justification haibasi mase yam khandabam thoi akoina jengbada TV da sorry hoy mobile kana se mobile jengbada AK-47 pairaga bayam lan hobu chapu precision chapu mem AK-47 paira chelen kadai dei AK-47 no who has supplied to those agitators chei payo thang payo yare gene pare moi hanu rusino AK-47 paira chapu yauri ni ma mi mangatru ukun uri da kadai ni to di adudi overground so underground so manaraga tahonbra it was a well planned tom on Torira, plan the Hanadis in Torpene, must it diffuse Carmine on Tobium, talk to the guys of Masi, Yamadarka lay. I touch of Wahemly, according Kusab Naibada. Media have a sick, I am a lugi.
ꯀꯌꯥꯝꯅ ꯏꯝꯄꯣꯔꯇꯦꯟ ꯑꯣꯏꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯃꯁꯤ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟ ꯈꯪꯐꯝ ꯊꯣꯛꯏ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟ ꯃꯁꯤ ꯈꯤꯇꯪ ꯑꯀꯥꯏꯕ ꯈꯤꯇꯪ ꯂꯩꯈ꯭ꯔꯕ꯭ꯔꯥ ꯆꯦꯛ ꯇꯧꯕꯤꯌꯨ ꯊꯣꯛꯏꯕ ꯏꯟꯁꯤꯗꯦꯟꯁꯤ ꯏꯟ ꯑꯦꯟꯇꯤꯁꯤꯄꯦꯁꯟꯁꯇ ꯃꯤꯗꯤꯌꯥꯅ ꯑꯥꯏꯗꯔ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯇꯤꯚꯤꯗꯅꯤ ꯈꯟꯗꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯣꯏ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯤꯟ ꯃꯤꯗꯤꯌꯥꯗꯅꯤ ꯈꯟꯗꯦ ꯈꯤꯇꯪ ꯊꯦꯡꯉꯕꯁꯨ ꯇꯤꯚꯤꯗꯐꯥꯎꯗꯤ ꯄꯤꯔꯨꯁꯦ ꯁꯤ ꯊꯣꯛꯄꯁꯦ ꯁꯤ ꯊꯣꯛꯄꯁꯦ ꯁꯤ ꯇꯧꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯃꯁꯤ ꯊꯣꯛꯄꯁꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯅꯠꯇꯦ ꯃꯤꯗꯤꯌꯥ ꯁꯨड ꯕꯤ ꯇꯦꯀꯟ ꯏꯟꯇꯨ ꯀꯟꯐꯤꯗꯦꯟꯁ ꯑꯗꯔ ꯁꯥꯏड ꯑꯣꯐ ꯗ ꯀꯣꯏꯟ ꯑꯩ ꯋꯤꯠ ꯌꯣꯔ ꯀꯥꯏꯟ ꯄꯔꯃꯤꯁꯟ ꯑꯗꯣꯝꯗꯒꯤ ꯀꯔꯤꯒꯤ ꯃꯦꯟꯂꯦꯟꯒꯤ ꯃꯤꯗꯤꯌꯥ ꯑꯦꯟ ꯐꯣꯔꯦꯟꯒꯤ ꯃꯤꯗꯤꯌꯥ ꯈꯔꯗ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯕꯨ ꯇꯧꯔꯤ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯁꯤ ꯂꯥꯟꯅ ꯈꯔ ꯎꯠꯂꯒ ꯑꯦꯖꯤꯇꯦꯇꯔꯁꯤꯡꯅ ꯇꯥꯜꯂꯤꯕꯁꯦ ꯃꯣꯏꯁꯤꯅ ꯆꯨꯝꯕꯒꯨꯝ ꯇꯧꯌꯦꯕ I have a humble submission to the international media ꯑꯩ ꯉꯁꯤ ꯑꯜ ꯖꯖꯤꯔꯥꯗ ꯎꯖꯔꯩ ꯍꯤꯟꯗꯤꯒꯤ ꯑꯌꯥꯝꯕ ꯇꯧꯔꯤ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯇ ꯁꯨꯝ ꯌꯦꯡꯖꯔꯦ You have highlighted little bit exaggerating it hiding the real one You have mentioned that the Manipuris the Meitei plain people they demanded to include in the scheduled tribe which was agitated by the tribal people that's why this issue has flared up no it is wrong international media please understand it come in the field there are several issues from the root you come and you examine yourself then you highlight but because of your highlighting such misinterpretations has really hurt to everybody please give justice highlight anything you have got the freedom to highlight it but please be justice and come to Imphal and study it highlight all our mistakes all of the government mistakes people's mistakes and give your own verdict itself in the media but please don't misquote the one-sided the information please don't highlight this is my appeal to all of you habisumtangi thamjage ꯌꯥꯝ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯖꯔꯦ ꯑꯣꯖꯥ ꯉꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡ ꯍꯨꯠꯅꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯒ꯭ꯔꯥꯝ ꯑꯁꯤ ꯃꯇꯝꯁꯨ ꯂꯣꯏꯁꯤꯜꯂꯛꯂꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯉꯁꯤꯃꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯚꯥꯏꯂꯦꯟꯁ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯁꯦ ꯌꯥꯝꯅ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯇꯕ ꯐꯤꯕꯝꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕꯁꯤꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯀꯝꯃ꯭ꯌꯨꯅꯤꯇꯤ ꯑꯅꯤꯃꯛꯀꯤ ꯁꯥꯏꯠꯀꯤ ꯃꯥꯏꯀꯩꯗ ꯃꯌꯥꯝꯅꯁꯨ ꯑꯄꯤꯜ ꯇꯧꯔꯛꯂꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯄꯤꯁ ꯄꯨꯔꯛꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯍꯥꯔꯃꯅꯤ ꯄꯨꯔꯛꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯑꯗꯨꯒ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯐꯨꯔꯨꯞ ꯑꯅꯤꯃꯛꯀꯤ ꯃꯤ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯁꯤ ꯑꯅꯥ ꯃꯌꯥꯝ ꯊꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯃꯥꯡ ꯑꯇꯥ ꯃꯌꯥꯝ ꯊꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ ꯃꯁꯤ ꯁꯨꯡꯅꯨꯡ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯇꯕ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯁꯤꯆꯨꯋꯦꯁꯟ ꯐꯣꯔ ꯗ ꯐꯥꯔꯁ ꯇꯥꯏꯝ ꯏꯟ ꯗ ꯍꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤ ꯑꯣꯐ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯍꯥꯏꯖꯕ ꯇꯥꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯗꯤꯁꯀꯁꯟ ꯑꯁꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯤꯁꯁꯦ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯄꯨꯔꯛꯀꯗꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯐꯣꯀꯁ ꯇꯧꯖꯔꯕꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯊꯨꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛ CSOꯁꯤꯡ ꯀꯝꯃ꯭ꯌꯨꯅꯤꯇꯤ ꯂꯤꯗꯔꯁꯤꯡ ꯚꯤꯂꯦꯖ ꯂꯤꯗꯔꯁꯤꯡ ꯑꯣꯔ ꯂꯩꯉꯥꯛꯀꯤ ꯑꯣꯐꯤꯁꯤꯌꯦꯜꯁꯤꯡ ꯃꯌꯥꯝ ꯌꯥꯎꯔꯒ ꯑꯊꯨꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯃꯤꯇꯤꯡ ꯑꯃ ꯐꯝꯕ ꯇꯉꯥꯏ ꯐꯗꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯤꯡꯒꯜ ꯑꯥꯎꯠ ꯗ ꯗꯤꯃꯥꯟꯁ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯐꯨꯔꯨꯞ ꯑꯅꯤꯒꯤ ꯀꯝꯃ꯭ꯌꯨꯅꯤꯇꯤ ꯑꯅꯤꯒꯤ ꯑꯄꯥꯝꯕꯁꯦ ꯀꯔꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯐꯖꯅ ꯑꯥꯏꯗꯦꯟꯇꯤꯐꯥꯏ ꯇꯧꯕ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯇꯥꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯊꯛꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯏꯃꯣꯁꯅꯦꯜ ꯀ꯭ꯂꯤꯌꯔꯦꯟꯁ ꯑꯃ ꯄꯨꯊꯣꯛꯑꯒ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ military force na laga nampuda akhoi irang namthankhibadi yai but long lasting harmony purake haiba taragadi akhoi wakhalon je khangminaraga emotional clearance ama tangai fade habagi point si pukhalakli aduna ngasigi episode asida manung hutna khanabi khiba akhoi panelist ahanbada ke right makta election biriba oza Dhanabir Maibam editor Huiyen Lanpao oza bu thagachari May I thank the election birba Oza P Sonamani, Socio-Political Commentator, Oza Busu Thagachari, and on my extreme right, election birba Oza Rinku Khumukcham, Editor, The Imphal Times, Oza Busu Thagachari. Aduna ngasing ma akhoi ihau asi irang asi loiba naidri hozima akhoina MLA mayam gi site gi su adum appeal tawbagi pause mayam thengnari aduga akhoi mayam gyan taminasi aduga humanity the base tawraga harmony puraknaba honamnasi but at the same time hozik patience miyoi ba magi patience si helakpa matamda akhoina khantaba akhoina tawgani khaludaba thawk mayam su tawrakpa yai haibasi ju mayam na khangminasi haibasi thamjaraga mayam dagi karina ya thanijari thank you
Sri Sri Gaurachandraya Nama Purvashramda Aikhoi Khwaibu Nauyok Naukon Biramba Sri Pebam Kishore Singhna Magi Nungsijaraba Imung Manung Sagaina Tei Marup Mapang Khwai Punamak Puthadoklam Laga Haukiba Tang Kungamari Kalengi Marini Panba Ningthokaba Numitta Sri Guru Gi Kripadagi Besh Onduna Sri Krishna Chaitanya Bang